Bismillahirrahmanirrahim. Bacakan surah Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa antum 'abiduna ma a'budu wa ana 'abidun ma 'abadtum wa antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya din. Bacakan surah Ar-Ra'd lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Masyaallah. Bacakan surah Ila fi Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Ila Quraisy ila bihim fatasbisa'i was-sayr Falyabudu rabb hadzal bayt alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Bacakan surah Al-Anfal. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bacakan surah Wailul likulli humazatin lumazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil Besar aja perlu abang bang. wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattabi'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'tadah fi 'amadin mumaddadah. Bacakan surah At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma'idin 'anil na'im.